TV story report ushobora kubona program y'abahindukire kandi kubera ubizore yasandisha inazicuru eje karwa mu wa kabiri shana mu kagabira aha program yeji kwa twegita mu kubanza ndetse komushoni kandi twatayisa abantu tubarunjunga abine byafaye barebere n'ikoravyemo kandi abarufutugambira tukahurira twatangaje uburunji baranga ningashi ebyakora so erizoba natwara umugisha gukutayisa doctor kandi okudokita n'umukazi buri jogo nakuntwara umugisha gukutayisa umukazi mwe nimba ncamukire kapasi nambere izuba amashimi bogo nyine tugaragara so natayisa doctor specialist omuntu ni administrator hanga university kandi ubwo mu mabukozi kumara imyaka myinshi abamwe mutakazirwa kaya gutandikire hata muri ya mirimo mukorana bakiriho nakora so reka mwakira ha program tutandikira nakushimira unonga doctor nakira nyawo murira mutabahurikiza igira barireji so Dr. Nyenzire ngo tutaka hikiraha hakuba doktiwe tubanze twakumanya ubuzarwa bwawe abazire bawe iwanyu n'imyaka yoye ukazaba yari n'wanyu n'ingari we bari munonganyabo okumahura amazina niye Dr. Otari w'abantu konka Dr. w'ebitabo specioza birungi nkazarwa 19 ebiro bina bya December so December eji nza kufisa emyaka 65 konka ahambiri okwiha okugira ngo isho cye ryabagwite ahambiri norebe kutina mani ngine etaro shuani ochikuzuruta embabazi zamukama so nkoko nagamba abazire banje bakiriho bombi tata witene kabare kirigime kikungiri kamukira Southern Division Kabale Municipality niho nazarirwe abazire banje bariyo Mr. and Mrs. Urikurungi ndahamya ngo bampurikize nibandeba kandi ndashemererwa kuba ndi ya amajengo kaga so kani nyundi umwana wa kashatu abana mwenda kungata bashatu tebakiriho tusigireho nyine ho mukuru wanje mukura tugambira ukacaha kayanyu omugurusu wawe n'umukikuru bakaba abantu bamuriko kimwe no wanyu abantu bagamba kuki umugentasya umugenyikiriza uko mu bantu barushaki abazire banje tata kari yo mu polisi nangwe emyaka mingi akagikorera hano yambarira nakaje kitukunda handarabaho nkareba ko nakakuzire imagine ndi 65 konka akaje kakiriho nogira nikashaki akutaye turataha mu tata ariyo mu polisi hano not a uniport ariho bujubwo buri permanentish bwa polisi then akashuka maramoda ari myaka nkakaneta kandi utaye turakataha mukaka kuzire cement egizire yatagurikire so abazire banje mama we taragireho mwishomera actually konka katukuza kandi yatukuza je tukaturya abana mwenda munyanya zitwe akaba yatahira mu mahe konka yafa so oramukora taruho akari first born then mukuru wanje no mushaho aha Mbarira hospital
nawe ariyo mu byo kuritayaringa actually akaritayaringa konka bamwongeraho akireka cyabo kugira ngo akayine specialized skill mu bya orthopedics. Then nazaho, then nyuma yanjye hariya abishiki babiri hatabahurire, umwe ari Kabale undi jo nawe ari hano Mbarara. So twena nimwo turakuchora. Then hazeho umwojo nawe ari umutawuni umunimakanika wa computer. Then umwojo aramugarukaho ari Kampala nawe ari gukora ibye. Then last born nawe akafa. Ata ejuka ababana bagamba akashukuma bimurara kimaisa nguna nyokwimwa karukunu ninga wakaguma Kabale mu mwisho twena twaturyaha konka ababaha muheru bakaba batakizire, abojo babiri no mwishiki bakaba bataruha, bakaba batakazirwe. So after family kuyabire mpango ati tata yagira ngo tuzo mu cyaro. So twaza Kabale previously twaturashomera hano St Helens umwojo St Helens hano ya Nyamitanga. Then munyanya zitwa mukuru wa Afira karashomera St Aloysius. So kuba family kuyayongire twaza Kabale mama yatandika kuhinga twahindura ishomero twaza St Teresa Girls School Kabale. Nabwo twaguma mwene tukaza uwitwa hitata yabirazirwe ahiyazirwe no haho ati to kumanye cyari kikumanye tindashitsenga ndahaniye nakuvuga n'abantu bazarirwa mutawuni bakakorera mu buryo cyona no mutawuni okuba rukurura baheza kuzombyara yatumukuza nko mbyari mu mpurura konga hato okugira ngo ne town umwe ekabe peri town na hati yo kugira ngo abantu tubakahinga aho kuhinga hariho kandi tukahinga nanye ngahinga utandebera aho nanye ngahinga twahinga hati imisozi ite turya hansi y'imisozi hati imisozi konka hati yabajombekira abantu bafurukire bija batekamo ibizimbe by'amani konka ukweno twatuhingaga twinga mu gusha twinga ibihimba twinga amashaza ibicyori ibiribwa imwe murabyete bitakuri kandi tukura tubaho nibyo twaturyaga twatutarahinga kuguza mukamuhinga ibyanyu ibiti byo kurya iya out yes mu mureka ho muzayishobora kugaruka mu mukwasa konka abo kugira ngo tata Kabale umukozi arya heru every Friday akabarisha hazacisha ubu haba hatariho yield ya mani tatubaga twine byo kurya ibyaresi we kandi akatara shoppinga utuntu tuki inshaho y'ibihimba inshaho y'amasaza inshaho y'ibinyobwa bityo kugira ngo every time no yakubatizire tutafiringa ngo utaru imwe yane mukakura buri kimwe cy'uruhu cyona kikakiruho na fees tata karashashura umwaka tinda kimanye tukumayisa kushanga ngo uronoza kupakasiza fees zawe noza kweyiya korotumaru ibyo turabikoze tata kamekinga shwangu ko yazayishomero there is no reason kira kugarura umuka namwe no one time nangwa nagurukaho bingi konka one time nagira mu secondary nkarugayo ngandwire kironda ndaza kwereka sika aha kuguru haza cyaturaho kukira headmistress wanje akari yo mujungu Miss Trail I think she's still alive yagira kirondo bucyanga kukira irokotahe ni wabo wanyu bagira iki bakoragurize. So my father came yashangandia nukunda musetia ndamuse uja kwenda ki fizi kuzishashura azronga ziyashashura fizi
Kata reason yona yokukuleta. Mbwenu, that was our life. Kando mukuba mu polisi akali CID officer. Mbwenu yakiraga kuba lyo mu field. Hazo mu field bite bikoko. So witu nenyameketa burayo. Na mbwenu hatu wampaka food kataho nyama. Mazima tinka shemererwa. Enyama ugirire myaka nkagana. Emyaka yona. Nkarwara ho kacaho nka 20 years ago. Doctor yanjira ati nenyama mbwenu ndike nyama rugaha nyama nagirugaha neza ejo nahurura mfire. Waje tunandi yopfa kafere kimwe konka kanyerira kanyama kandi paka. Nahurura mfire konka nagaruka nakigaruka. Okay. So katugarucha hakushoma kwawe. Watandika St. Helens. St. Helens nkashomayo P1 to P3. Hati muzeye kuyaze tuzo mu cyaro twagenda hati hihi nitwe haruho ishomero rye itwe tukazarwa turi aba Kristo abanyakatoliki. That was our faith and kutwagenzire twataha and it was in the middle of the year. Muzeye yagira taa zahishomero ry'abakristayo iyo ryabere riri hifi haza naza yumwe natandika P4. Wajangwe John Saint. It is called Chikonjiri Primary School. So ashomera Chikonjiri Primary School. Ngati ndamaziro yo natamu. Aha wenchi. Abazire bitu bakatutesa. Munonga. Hati kuba tutesa. Nyonka ndama byo kubona abana turi nanka St. Helens. Okay, motoka ya police kera tutwara. Eje tugarura. When life was good. Hati kutwagira okwe no kutambuza ibigere. It is like from here. It is like from here to Rwebukona. Utambuza ibigere. Niko distance yabandi yungu. Kuruga hayi. University in kuzarwe bukona umwana yahura kubona bona hati hati kuna kire batandika ku bullying, what do they call it, ukunyuza iso bakaba kweto kunyuza you are new so bakunyuza ukurahura. So one morning he's actually passing by alikuza kugaruka mbara yahurira karyanje kandi kurira munonga bojo bantera narira munonga ndiya heru ya classroom and everybody was laughing at me. Ichiriza tumureho Korakaye mukahumuro tushiriye ha program reba hindizira ha TV West kandi umukenyi wetu no mucyare manzi ningashi w'abanyankure bete nkwatabuta. So embozi ye ninunje mununga no kuruta kwenda no kendera reka tukumse and he said, but this is a voice I know. Ya cham ya shangalini ai bamba kachabiti ya zaharia yatandika ko hari kica ishomero ryo n'abarzari assembly ahabo mwana wo mupolisi umwana umwe yani hayo obiro bwe kuba ko mwana wo mupolisi it was prestigious kikakiri ikintu cy'amani kandi nyuma y'abira ryo mupolisi we nkaho ahacaro mbwenu ikitini sakikakiro so muze yagira to mwana wanje taraza kushomera hano. So there is a primary school further away. Obora rihurireho St. Teresa Girls Primary School. Rushoroza hamushozi. Yes. Harwashwe Kereziya hatwataho wiki. Okay. Hat kind life yabera kimwe harder. Kandi Because you have to walk, climb the hill, ugaruko shumoze kurya cyamushana. Hati mwatunga nkaka kamotoka ko kuba drop. Apana. Kamoto hati tukabecha abecyaro. So
uriya mukamene kwege bisasa yine kutamba otere nsibo embeho ekyara cyarugire mutu wakimanya ngo cyarugamo because it is so cold uza kureba enkito bwirogwe tukazireka kutwagire kurya enkito twazireka twagire kuriya twaza hakigere so ine kwiruka oyine kujwara icyo ukora yishubike tibirinke byahati byishomerera ari n'amashweta rero umwana wabo kutagira shweta uyetaho ikindi kitete ugenda ugizoroto migirize kandi oyine kwiruka umusozo ukagutemba ukashanga batakatandikira batakarugira assembly tukaturi binji turagenda mu groups so wazayo washome nashoma P4 P5 P6 P7 onko bunshoma nahumaga mwene nkanda bibiri nkamirako abo kuba owitu yes side yo witu abantu babatashomaga kurukwika P4 baba komaga ngaho yashomire kimwe P7 ubwo yashomera kimwe so hati nangumaga ndagambira my mother nti konka mama nyugu mushabire mpeze P7 mama ati ndakushabira and I was ngandi akantu kace karingwa mwene ndinko muti so one time ubuyaga bw'abazire baraterana abana ndantu konka mama ayishomero baranshekera ngo nyina amaguru maringwa mbwana hati nyonkoreki my mother yambiha natwe turakigamba ko tushika tukaba ati ko rije kukura Dr. Kanyango ndiya kutwara umwirwariro amaguru bagacendeza so naguma nyine amasiko naguma nago kumanya ngo wirebura amaguru bagacendeza gabe magufu ukashikota kuri abagufu barakwetenga kuba baringwa kwiwe nyenye kandi rebaho nyenka abo kandi nyine niwe nangiraga pressure ahishomero nimuringwa ayine n'amabere you know so I was always an example niwe nayo ndabakizo buringwa kandi ndabamo nyine n'amabere mbona umushomesa ko yagira kushomesa yaba ni biology yaniki niwe nabendi example hazampura ndi uncomfortable ibere ndibituga amabere bagagira bata nkebyo barakuzemba gashara bakacene bakaraga utendeza amaguru gonka so wargaho waheza P7 nargaho naheza P7 waheza P7 wato naheza P7 bantwara mu secondary eje yabajunga inagambira bakabara jeta Bishop Chivengere Girls Secondary School Muyebe Meker Kabare along Katuna Road karuho some kilometers Junior Anglicans abo kandi ho naenda basa kutunga umwanya after S4 no after P7 mwenu muzee yakane nangu tutazahari hawo kuba wiyisha ya kudropinga ishomero the first day of the term azaza kukutwara ashashure fees zo mwaka don't so I don't know uko yakikoraga abo kuba katari high ranking ngo gire nwa innocent nyinshi konka yakikoraga niyo nshonga habwenche yabire ashashura chumwe kugira ngo etamwe kwisha ko yakobatinemo abana yibo barakushunga so twakora tutyo kandi twena hati nyo kuna jiro mu S1 natandika kugambira mama the same story mama onshabire mpeze S4 mama tindija kushabira uryagiheza icyo nacyo cyabaho hati kutwaheza S4 kunaheza S4
banyita Tororo Girls. Uko bahire Ngambahire Choice. urukura no wenda kuzahari muno Wenshi nkanda mangu ni hari nkanda mangu ni hari but tata kayine ikintu cyo kwenda ngo tushomere mu mashomero marungi. So the choices were Gayaza, Nabisunsa, Namagunga, Tororo Girls at this time, you know. So banyita Tororo Girls. But my father said, okunihare munonga. Ninjara ni sente zatandika kuchendera. Okunihare munonga toraziyo. Hati shitata naza kuzahi. But you know, omuchoices ezitu atukoraga, obotire mu advanced level, ningashi college. So no mu college nkantire choice yanje Nakawa. At that time it was called UCC, Uganda College of Commerce. So nayo banyeta nkanta kazagaho Kampala. Nobu wabe site boni ubu nayo ndi site boni Kampala mbarara kandi nabwo mbarara nkagizamo tatarimo konka the actual bus bakanzalira mu Bende omubaraksi niyo nazarirwa. So ibyamubende tindabimanya ndishwaho kaca Kambarara hati twaza Kabale. Naba niyo nashomera primary na secondary. So kunaza kubanyeta mu college muze ati toraza kuza Kampala kandi hati byaba bita Erevo Tororo yaba hari bakweta UCC Nakawa nayo Kampala yaba hari. Haza mu primary kugarura inyuma kake twatwineyo secretary w'ishomero ariwe basa ariwe those secretarial things. He was a very very smart guy. Kuko narebogo ari smart aragamba urujungu ari smart hati nyompura ndetenga kwija kukoroga umurimo gwo mushija arakora. So hati kunagira mu college kuba nyesero mu college nareba opportunity yo kwija kuba nkori ya mushija bakaba baramwita Kiza. Kiza nija nambuza ntukonka shi Mr. Kiza ibyo byo rakora n'abahara barabikora ati barabikorera kimwe ati nkashoma n'abahara bingi nakibiko mu mutwe. So natambura muze ati toraza Kampala nahura natina mukake hashubwa renda kwite kiroto cyanje ati yagenda hihi nitwe haro Kabale teacher there used to be, it is still there, Kabale NTC. Ati waza kuza hariyo zo kushoma bishomesa anti tata nyowe tinkabasa kuba teacher ndi mwene mu mutwe kiye mutingasa kuba teacher ahabo kuba teacher uto ayo twinaha. My uncle beat me so badly ekibuno kikakiriho namabwa ntoye nangunze kuba teacher ntinyo tingasa kuba teacher. Besides on P4 twatwineho umucyara tindamugamba izina na wakagumara shuna matama shuna matu ahabo kuba nkarimwa kushoma runyankore rukiga habo kubitwe tushomeye hariya baragamba urujungu hati naza kuba kugamba urunyankore rukiga everyday rwandema mwena karanshuna. So icyo nacyo cyayongera kunyangisa baticha so muze yayangira kimwe yanga insisting after S4 tata kaba yarugira mu police hati yaresigninjire during a means time yaza kuba enforcement officer omu Kabale town council. So natunga opportunity yo kuza kukora omu holiday after all level tukaturi abana binji ababire bine connection. So twaza yo a group of about 10 people twakora haza
natandika kutunga ideas kurugo muri bo aho bari kuza kushomera ndati nyombe ni nasigara kabare tingasigara kabare iwe shiba kwese ntibanyesero kuntu konka muzeya yangire wani ho yange akakunka abana so nagambira munywani wanje nkanda kora nawogwe nawariyo mu holiday konka we it was kind of permanent wakatunga a permanent job because bakaba tinahi bamwesire kandi nabwe fees zitariho hati iba yagira ati ko urinda kugenda ushabe shorusa niwe ndaza kutongera entambura irakutwareka kwisa Kampala ntumanye yo Kampala tinkazagayo atori araza kutwara akuhise nakawa ahuri kuza ndera hari tata atinyo atutora genda ntumbweno ombwira wo kugira ngo nze kuba teacher tata gurefuka ojimpe ngimenda za kuhinga na mama ntibyo kushoma mbirike cyamushobera nawe konka yanduga hoti yanyikiriza ngo ngende nefuka ati yagigura ebiro biri kugenda abandi bahumurukire so and there was a curfew at that time tindishuka curfew kerye yaki 1980 muze akayagira hakafokeye ko mwazyo bari aba confirming imotoka kweragenda nkashayi 10 zo mukasheshe muze yagira ati nyowe turaza kugenda hati nazo mutaho nibari yakubangambira nijanagambira mama ati umuhara wenyoti nkuriho sho kuza kumpemba hakasigiri nariana mama tanyetegereza namushanga yahakafokeye nafukamaho hagati y'abandi bantu nti tata ntaza nagenda konka shiwe school fees okana okuzihe I was on government bakanyeta ha government haza Tindi government chukweta. yobwo bwire bakaba baratwana senti shuari echuwa ino yetagan permission yo kuruga ka permission yo kurugomu kankagenda kandi mama kasigara rije atine buzibu nze yiti yangarukamo omisho g'abantu tibamanya ndikuza he tibamanya mbona tubaretegereze cyabaho nenshi kunara yampunama nayimuka nagenda nakwata akashaho kanje nasibura mama yasigara shobirwe yamanya ngo hati we baza kumushenda nagenda ikiriza tumureho Kaimuka homuro tushiriye ha program y'abahindizira ha TV West kandi umukenyi wetu no mucyare manzi ningashi w'abanyankure bete nkwatabuta so embozi ye ninunje mununga no huruta kwenda no kwendera reka tukumse ejo decision ekabegumire mwana wo very hard echabenchu kusikamu nonga ukakuriyo kugira ngo bagenzi babo batakurengwa bakabare ninge ekiroto cyanje cyo kuba secretary kandi secretary utashomira aha yes ushomire Kampala I see so natemba rore keri rore make tari na basi nani njangwe keri nkaka motoka kaje ukoriyo no zarore enyi machine bakanshita msomisho principal wa NTC niwe yabira kuza Kampala hati yampa lift na wakari kuza kugenda umurore so twagenda twahikayo shahi ibiri zenyine za kafyu ezo mwazi ugundi mukaba murugire kabare shahi ibiri shanki 11 zo mukasheshe 11 zo mukasheshe mwahika Kampala shahi ibiri z'ikiro okay so ya parkinga ahi baragira ngo ni Speak Hotel nyonkanta bakagira ngo ni Speak anyway nkakirebe cyandiko Speak Hotel bariya driver na mutahiwe baza kurondaho kurara nyo naguma nkahe umurore
ukano ekironchi za kurabaho kitoryo mu ruwo nkagumamo bwashisha eshaga mayayizo tuwatunga cyo kuriya determination tuwatunga ko namanyo yezame ino manyo jorota I was determined to kutunga ikintu cyanjye kinabire ndenda so ibyo byo nankanta ari kubireba ejo shaha bakaba takibasa kuzayishomera kafika yakwase so plan ke tare bareba ngo umwana wo mucyararara tumutuka buriya bwire bukaba buri burungi kandi mayo habo n'abashija babiri ngo shikuba kwenzire tibakankozire kibarenda cyona konkati barakikozire so konko muroromwe ukora basa kugira uti urambira so nkarambiraho bwashesha uryo nyewe kinabire ndenda no kwika nakawa kandi bakamvuga byamenetine nabuye buahuriye mbatambura mangu bije bakomba role ryo mu premises za hotel hariho security konke ibyo byone byo ari kumbuza nyo nganta ari kubireba kandi kureba ikintu iki kimwe goro yanje kandi bakantwara bambisiyayo aha gate nkaba ncererirwe mazire 3 weeks ntakahumurukira abandi bakaba bahumurukire n'uburaro bwanjye bakaba babutwire aba first years bakaba bararaga heru ye satani kikomera mwe hakaro hari executive na haba abantu abije hati but hakahari yo mwanya gwo kurara umunda bakaba baraheta Berlin. I don't know whether it is still Berlin. Berlin was the best place to be. So naza Berlin bantungiraho kurara, self-contained rooms, there is hot water, there's a blessing in this life. Hatina ta Kampala nareba buzima ngwiji niyo Kampala. I did not know the difference between Berlin now. It was inner Berlin, then this one was outer Berlin. So nyona zo mu inner Berlin na tungira yo sinje na shemererwa. And Nakawa was a good experience. Tukaturanywa chai ya mate, batwane migati. At some point baba twaga baranywa amarwa baba gakiraga baganywa. Batuha book allowance, batuhe bakatuha senti hakatariho cyone cyo kwetengera umuziragire na transport yo kundeta bakajimpa niyo kuntasya nahumura ekero life was good bashomiro bwirobwe kamwariro rahanga wanje kandi obwe washoma aha muheru gwo kushoma immediately barakuha no murimo bwa byahati byo kusibo yo gwire bahasa rukoronda umurimo no kuguka batagukwa bahasa erga hecwe kwato mu ngaro no murimo gubura so washoma imyaka enga hinakaho imyaka 2 kuwaheza bakohereza bakaba bampostingire mu Ministry of Agriculture nka secretary ubwa secretary mana abushomire na bushoma mbwenu kandi yo mukugu na hate ibintu bya secretary ndabimanya munonga konko bwirobwe computers kazita so mukamwine kwega typing typewriter buriyo burayomba tata nibwo twashomireho kandi nabikoraje bantwara banta project keriyo mu Ministry of Agriculture Food and Agriculture Organization that time konka minhwero takajire hamurumo omu myaka 2 ahubwo kwasaraka hando kazomukani ngo kaguma kamba nantahaga buriya twatwine buses bari leta Uganda Transport Company UTC ukajihuriraho UTC zazibaga ziryaho zitutwara ushashura baba twagasinje inshanjo kandi uri kuza kukozesa ho nkashiringi 5 so I had money ngaruka umuguruso wagabogenzera takunzire aza kata kineshunga
akarengwa mu maramani ya Yoruba akaba atakineshonga konka hagati aho nije narabanamu ke byabishyo kora bimanya hati narugamwe umwishomero utakahereze konka nije nagaruka muka hati kunagarukira muka ukwija kugaruka nganyine ku applyinga afresh. So I applied afresh. Hati wiketa kiriho hati muzehe akayine kumpa sente tata yampa nkansigizeyo kake nkashiza mbwino yampa shiringi 14 oba ni 14 oba ni ganana nkijuka konka kazimpa omburumi bwingi ariko njya ati twalezo zikazitaramara twalezo n'abandi bana bacyayenda kwega aza nahurura ubusasi. That gave me determination to go back there nkaheza kandi nkazo mu murimo nkayambaki omuka. So bakohereza mu agriculture and kohereze kushomoka Food and Agriculture Organization. Hati nagira nti hati naguma Kampala konkobwa manyo bunzokwe nyine na baby tuje kumushika katwanze hati nagira nti kanshabe transfer nishewa baby akarakora mukono so nashaba transfer kuza mukono bantu mu office ya DC ba DC bahatiya nibo bakawo so nakora namara yo mwaka gumwe nagirira yebizibu ishewa bebe yaza heru yagenda yansigaho obwire bwa obote tu naza hono mu kihome bansiba obwo bwire Museveni akayagira mu kishaka atwazo mu kishaka kandi area yitu ya mukono bakabine yo base I think, and that a few days before bakabahirize ku attacking ayo aho hitwa turatura henyine tukaturatura isho abana akali telecom engineer so tukatuli we lived in Mpoma satellite Earth station. I don't know if you have heard about it. It is somewhere along Kayunga Road. So kweba attacking ayo bitana abantu nangwa nitwe chikompara chikatera nka pipe ya toilet ya baruka. So we were lucky to be alive. Then bakomera so umukunkomokwe haba hariho security meeting ba lete bara aba government kukora security meeting haza bashanga boss atarimo konkanyo nkande haza twatwine okutwaye turakoragana ibintu biri secure ibintu biri confidential. He had a key to his drawer, I also had one. So I just challenge actually sensitive. Just open the drawer and put it there for me. I will see it. So that was between me and him. Mbwene chipapura na chitayo. Tindashomiremu. Na chiteka kuba chikakiri sealed confidential. Akatarimu afternoon yona yajimara tarimu. So kuyizire I whispered to him ntazo mu drawer nyine kinatamu ati okay. The meeting was supposed to take place the next day. Kano mushaka ariho umushaka atari barahaka gishoma ningo mbwene waha muheru kuyahirize yajya ngutindaje muhiri hati nabaninye nabo muhekera after all n'abahekera babiri bariyo witu batiyeyo byakwataga nebyo. The story is blended. So abashija bisha for a meeting omushato bamushangaho haka hatariho masimu kandi ni ukota kumayica iciro nonye nkantara mayica iciryo mu baro habuja where is the boss ntitaro how he went for lunch takagarukira
shayi 10 bagumaho bamutegereza manya hija reinforcement umusha bamutoma umpingo bamutwara mukono ekeri mbwenu uwo zone baramanga 7 haye sherekere hato ugotari kuza mu rukiko kinamanyisa ngo ina kakwate noha akaru wa tribe ki akari yo mushawa rukunjire bambi hato gumusheshe yaremesaki so shware kerye na mehuye se kurutare no mukiga no hazarataha haiya mukamuri yo mukintu cyane so bakwata kongo go bankwata enda ishikire kuri I was very heavy hango kongo bankwata nyoto bakankwasire bakwata boss bamutwara kina mwene nyonka ya muntu bamuhandika finga bamutwara we were all confused itosha zo kutaha kuzahika twataha hati shahankishatu mpurra noka haruije rwanje ishatu zekiro nyine bebe uriyo nagamba ndi very heavy akaine nka 11 months or thereabout hazari yari kurira nka ndi kuboilinga amate tiga kahozire. She was hungry, she wanted to sleep kandi nyine nenda hataha munoka nti urashobora wanyuguze zishaha no haza that time ishewa babana akabahirize kugenda kuza heru yaza kushomera heru mwene nasigara ndi aho nyenka mwene ngantara expecting not even the neighbor to knock nazaharwi nabuza no huryaho twaturakora no mushija baramweta George, it's me George, it's okay, you open. And at this time, yes, it's okay, open. Na igura kuza kureba baka bansara undinjire amahe nembundu zabo aroho za 110 urazimanya za Land Rover biri bihango ziriho nkishatu nti George hawenje wandetera amahe wangu aho ikiturendo mu office ijoze kukituhereza ndona sho mwana wanje kwarenda ku ndereka nywese omwana nsige namubyamisa ntazanyishe ngo ngwija no mwana ombushema bwanje no mwana atinda muretire nako kumushweka. So I'm very heavy. George yakwata bebe twagenda no mu office tabantwara mbantwara wa boss kuriya owe yahiya birarara Anashubaho kamba jango wa boss mukayiwe ine access ntati we boss kuyashire kuriya yabagambira ngo unyowe ebahati ndaje muhiri taragire ebiri so ndatekwa kuba nyina akakwate naki nabahekera so boss no yakwireyo yampireyo bambe konka tinara kukakucenga kundi yo mu kintu cyamani kigumire kirasa no kunyita hatiya ati mbwe none wogu mu mutware niwaramanye cyabiraramanyisa kutampe baro so no kugamba tindagambire. I was shocked that such an old man can arasa no kubiha n'ibintu byo kubiha nkantara na hata kuchore nyote ndamara ibintu byo kubiha. I will tell you, if you want to kill me, kill me. So umushija bankwata manya konka ninja bwenda tibantaho impingo konka bankwasa umwana awenshonga y'ubwire titwabasa kwendera konka rahanga kunzire sabite kuja twakomera izoba no turatanisha yenda kwakira no kushemerwa no kukunda ahago kugira ngo ubutosha torgaho. Program ni ejo omujenyi witu n'obwe yabari Deputy Academic Registrar wa Mbarara University of Science and Technology MUST kandi naye twa Dr. Speciosa Birungi
akaba akashome bya secretariyo yakora mu offices zitarukushana kandi mu office emwe ajimaziremo imyaka 7 namushanje no kweyongera konka mwene mbozi ye n'indingwa kandi n'ibirunje munonge byakiriye natuganda mwene bwa hatinkereza twendeja and bit commission na nyine Emmanuel Muchunguzi Gerard Katsabe na Prevence Kampura program nareba hindukira hati West nyeri kuberho burizo bari asande shahi na zicuro kandi kagarwa mu rwa kabiri mukaga guhangwe namwe no waferwe rizo inga washanga twenda kunyendera rwa kabiri gaferwa ubwo hati nkiriza twendeja aho